Itu lah tela mu, itu lah tunggu mina. Itu lah. Itu lah tunggu. Này! Không đây à. Go. Hey. Gol kai mata mo. Anh cũng vinh quang con tàu nó đó. Ka JMFC ne freaking suida. Jersey number 21. Makan nawi jaja. Lebih singkat. I saw no free in sweet. कॉल का यू लगता दिया बा oh when go dari sini JMF Simbo mega enjoy team hai Zamdi में Zahi bam locha उनका गोल स्कोर है वो लोई मक्का दिया जा
아, Kotorise maga zamte di mi Tobirisa rotate pela le bro rotate pela ko nunca try to sang kuda lock ko settings ram kuda check te kuda settings ke tu lot ma ga ko rotate ga ko ami ala mui ami pe ko oh, tapi jelas sih bang. Mang Florida belum bisa na. अच्छा है क्या पे मा rotate पे मा rotate पे ला मा rotate पे ला में device lock ते लिया ला को गया Nung ina rama ka so Rosombo Demarinated bo zamda ise
Ah, nice. Gol kali mi ta. Corner kick sih agak. JMFC ने गोल कना कना Kopi kopi live stream share dulu me sing ti bro tak siya mo audience bo yang live TV narel wala Zanggo business तो hit को ले नहीं Kotoris ho Thank you di Man United bao tu free kick pe na itu Chile ada pimi gum ba de pimi zoom te mi na gum pe ya chuka zoom te mi na apo poli do da poli do de mi
Đâu mình Korea goal kahit na là zoom tới đi mô có phải zoom tới năng ngọc chỉ tàu ra có pin nè click tàu rồi có gol kayo da ya miss pass ra JMFC को outro तो अपने का keeper touch lah nak kya Zembo go terus ya di Man United bau hang fall pe na jersey number 5 na Sweden ka ya offside linesman ne flag to chu na ka offside keeper cho mi chi ma le te chi sang ayya gol magle gol tenan deh tenan gol makta JMFC bo gol kai tenan dah Jem dah Jem below dah itu cising mak
你用的就。哈哈，你不是个懒蛋。Carabao. Offside. Linesman bagat ini delay. Offside malah gol mata aku dah. Đi chỉ bắt ai được cái gol pin. Jembo gol te tenanda. Tenanda. Thế buồn à? Làm rồi, say quay nào. Dạ đấy. Aha. Rap kopli haso. Line B nè. Gol ZMFC kena Dima United 0. Fault biga Ram Kopli bodo. Local live stream pe na video quality clear ho gaya. Stop video quality misha me comment gulo cho na. Network. Dah, benar loh. Penalty पहले हुआ है कट में येलो कट
Dima United do yellow card pe na. Nanggunnya dong nih siapa? Red card pe भी yellow card pe bisa lah. रेड नहीं है वो कैसा रेड नहीं है वो कैसा Dima United do red card deh na. Free kick Sri Lanka. Alice Naga. Welcome bro, welcome. Ni kamera में लगा है बम बहुत live stream से कुला तो नहीं पिने नहीं सो पिए चाल लगा कौन ada जैसे गोल का रबिस जाए कौन ada Dima United na goal kick ka na. One zero. 1-2. 1-0 maka 1-2. Dima United 1, JMFC 2.
Bigo talaga na. Litar mo. Filter. Mga po, tigil ko lang mga may camera. Wala. Number 10 sorry sa Yeah. Tao ka. Sakam niyo kuda, sakam niya. goal काय काला काय corner ha corner makto Tengok mo na lang sa ka. Ayah. Score 1-2 dah. JMFC 2, Dima United 1. Dima United kahit na lah. Kaya na mo.
Kedua. Suka deh tahu lah. Goalkeeper tu tentu ni gua. Prakash Mishra. Hey, gol, 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 gol! Gol Kemele! Korati binna Korati ya go advantage ko. Keeper को फोन ना mistake. Side. Score 3-1. Ada gol handling. Offside, offside. Opponents both एक लारी लोचा.
Talaga! Jamie FC winner!